Anyang laki din! Ay nananang, naging pisday ta kami sa itam arumwar. Agbra kayo mo ta. Ay, niya kalaki din nitang. Bakit anak ko, kuribabot daytan. Awanan ti ilamang ko pa'y. Uray pa'y nanang. Agkawas kayo mo ta, itinasayaat nga uray bakit kayo. Urno sa inyo ti bagbagiyo. Wano day talangayo arumwar. Masiguradak lakid din nga agbra. Saan na masapol iti bakit akas kanyak dayta. Di ka ba paraagan ti papanak. Anya lakit din ni nanang aya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak ni tang anak ko. Sa maysa, 3 kayo nga kakabsat ang nagdalan dita. Iso ang napuspusan. Ni nanang. Dayjay tuma nga amam, kumikilaban. Anya kumikilaban nanang. Tunggal sumangpart nga gapoy ti trabaho na, mangilaban. Ha? Agkilaban lang arudan, agmerienda pa'y. Libangan na ti agpadaw iti anak. Anya laki din ni nanang. Nabayag lang aruden api mo say day di tatang. Palagip ko laang anak ko. Iso adi mon dilawan ti panagkaw-kawas kaw, tabakit aklauna yan. Ay, sos! Ilukayas mo lahat ng natapaldam ng imisbo na katakder na nang. Ay na, nagbayag kan tumamang ilukat iti rinaw ti balayaw. Maka-is-isbo akaw. Sapay nagadot yung labas at tao diti paraangan na nang. Ay, awan bibi ang kaw kadagita tao ang makakita kanyak. Nga uray ibuyang yan kaw iti sangwanan da. Ang nalakit din ni nanang. Awan mo ti maala da kanyak. Gaputa ba bakit anak kong rudel anak kaw? Dandan ni Jack to pa yan makita ti dalan ko nga agawaid. Nagkapon nyo aya. Napanak na kiburas iti tarong Rodel anak kaw. Mala, luktamon ta balayaw, ta makiinumak iti nalamis adanaw. Uwan na nang. Ay namanong, kanayon ko abagbagaan ni nanang nga agkawas mo't itinapintas. Ngam bakit kanumutun. Anya lakit din ni nanang. Bay-bayan na ti bagina. Ipalpalubos na bumakit launa yun. Awan kanumutlat serserbinan, kaputa awan matanday di tatang apagpapapintasan na. Uray pa'y Adamat dagiti nagpipinta sa kawus na. Hanggang di namat kayat nga isuot. Kayat naman tapagkawus dagiti old fashion na badbado na. Sintiran na pa'y dagiti ibagakan kwa na. Iso abaybay aklatan ano kwa? Un gayam nitang ading kaw. Buludak pa lang di wasayaw. Tadabalsigag apo unti kayaw. Tsaka mo no sa dino ti ayan jiwasay me, Manong Rodel. Ninanang ti pagdamagam, ta iso tinalaing agidulin kadagiti gamgamit. Ayan ni nanang aya. Napanbiit gimatang iti suka ijay tersena. Urayo mo, Manong. Oops! Ay, saus, mayat nagdigaw. Naglabis, tinaraw iti gripa o. Agu, parak man nagdigaw, stop no press ko, tibagay. Oops! Oops! Ipangako naman day tapunan mo nga agdigit ito gripo. Agparparangan day tani. Anya ko manitang anak kaw. Makita matan. Awanan ti kargana day ta. Kayarigan natin nagagaw nga okra. Anya lakit din ni nanang. Kasanon no adda umay agsak do dito'y gripo. Kat makita na dayta. Kamakita na lata. Anya kumagay anak kaw. Agsak do ka kay dain. Saan asak ti madildilaw mo tamaday? Intun kwan na amlingan ka. Nanang, Nagpigsa pa'y mga rod ti amling kaw. Maulaw kan matali mo daw ti mamamlingak. Iso adinak dila-dilawan nitang. Naripit ko nagiti kayo apagsungrod ko. Nayunak pa'y nga ta. Adumot tinday taw.
Sayang gamin dagiti mabati akayo dito'y minuyungan no jak alaan. Ay, alaak lang dagiti kayo akabala kabagkatan. Na. Adamang sit-sit kanyak. Sino ngay dayta? Osan, Di magayam gabi dayta mang sit-sit kanyak. Osan, umasidig ka dito, kaltingan. Na, anyat ibagangay kanyak dayta alaklakayan. Ay papanak man lang ni dayan na. Sikang maggamit ti masabat ko dito'y paraangan na naosang. Ngam, apay nga agsakang-sakang kayo amag na. Musika magayam mait. Nasa kilang amin ti patong ko. Isu akas laag sakangak amag na. Tulungan kayo nga rudan amang bagkat kadagiti kayo nga imutyo. Tapno saan kayo amarigatan, nana? Ay saan din? Kabalak mabagkatan da gito'y akayo mait. Saan mo't anadagsan? Kanday ruaba ko nagbagbagkat. Ha? Kabalak to pa yabagkatan tinalo magalakay. Ay dahito laki din kayaw. Tijak kaya abagkatan. Sige mait, panawang kapay. Wala na osang. Anya jay ko nana itay, akabaulan na kano abagkatan tinalok mag-alakay. Asino kumangay ti bagkatan na alakay? Ba't nabayag mo tan abalo tinatay? Ni nanang, dadaito mo day tapaldam. Ambom lang nga rudan adada itak. Damagang pailaang mag... Jay samot kagat-gatang mo apaldam day ta nanang. Baro pa'y mo't day ta. Barungag paiso. Ngam nalaka mapisang. Naranggas to mo day dya alakay. Ha? Asino alakay ti dakdakamatin yun nanang? Anyat pa kainaigan na iti dadaitom apaldayong. Ay, ukwa. Ay, ti kayat ko asawan. Naranggas jay bulog akaldeng. Takinaga na to'y paldak. Anya? Adda ayamot agkagat akalding nanang. Ay, ada ditang anak kau. Insapli-saplit nakpay iso napisang ti paldak. Nalaing pay asumangdo day dya akaldeng. Anya? Ayan tayo wasaya binulod mo, Rodel anak kau. Di mo matinin subsubli siya balay. Pasensya kayo, nadyak na isubli adagos diwasay nanang. Inusar ko pa yung amin itay agsapa pinagbalsing. Irwar mo nga Rodel, tadama balsigag anak kau. Papanan nyo kaya nanang? Adamot dikan dita ulo yaw. Harabatek day ta adikan. Tapno saan nga sakit ti ulok, abang susuon ka dagiti kayo ang maalak iji kabakiran. Saan kayo na mapanmangayo nanang? Padawatan kailangan iti pagsungrod yaw. Ay kukwab lang dagiti kayo, Rodel. Inak mo mangala iti bukod ko akayaw. Tadyak kaya tiyag daw-dawat iti pagsungrod. Anya lakit din ni nanang. Mala! Inkairwaran jawasay, tanay aldawang. Diyak kaya't ti mapudutan amangayaw iji kabakiran. Nauwan nanang. Adumanan tinaurnong ko akayo a pagsungrod ko. Nawadwadin day to'y. Mabayag day tuyan a pagsungrod ko. Adamanin mang sit kanyak itisan unay nga adayaw. Osan, dito, kumita ka dito. Ha? Ay, di manin gabi day ta. Umasidig ka, Osan, kaltingan. Manjak! Anda bayabas ka, nagdadakkel. Ay sige! Urayan nak na ron din agabay!
Dadaitam mo't day tamanggas ti kami setam nanang. Nagdakkel mo't ti pisang na. Wen, anak ko. Tunggal sumangpet ka anangayo, mapisang ti kawasyo. Anyat napasama kaya. DJ man asunggo. Nagbitinan na ti kamisita iso na pisang. Anya, adda sunggo ijay nangaywan nyo nanang. Adda, anak ko. Nagsutila sunggo. Imbis ajay kayo ti ulien na. Saan mo tasak mo ti kayat nakalayatan. Anya, itaman pa'y nga adda sunggo ijay kakaykaywan nanang. Balang na ijay asunggo, anak ko. Kanan na amin na makita na. Nagrawal. Anya, Papapanan nyo aya tatang. Saan kayo ang matatao diti balay? Malaman no sumangpat kayo. Amumbit ti baro, mait anak ko. Mapan na sa pulin, yung kasilpo ti puso na. Anya kasilpo sasawin nyo tatang. Kasilpo ti pusok, anak ko. Anya? Kat, ada nakita yon akasilpo ti puso yo tatang? Adan yung jak pa'y mabaling nga iyawit dito balay. Kayat yo asawan. Adan ka ayan-ayat yo tatang. Adan! Jak la ibagbagaking ka. Anya laki din ni tatang. Laklakayan kayo nga rudan. Nagsapol kayo pa'y lang iti asawaan nyo. Kabailak pa'y matmain. Saan nalin na kayan ti agayat? Aginggat agpit-pitik ti puso. Makarik na latay ti ayat. Makamo kayo latta tatang. Kat, asino nga'y day takasilpo ti puso yo ako na yo. Basta, mamuam tulata no sino di ibagbagak ita. Ta limad pa'y laang ti relasyon may. Ay, secret pa'y laang maeg anak ko. Ibilag ko man na gito'y kayo dito'y paraangan tapno makangkangan da. Nadardarang to no may sungrod ko. Usang, Pangkis sa sunggaw! Nay. Pangkis asong ko. Kung kunamuteng ka na usang. Sinalbag ka gabay. Si kamoy lagayam. Kinigtot nakpay. Pasensya ka no usang. Sumurot ka kanyak. Adda papananta. Sa dinaw di papananta gabay. Mapantag bayabas. Manjak! Umaykan usang. Mapantag bayabas. Manjak nga rod gabay. Kapay ngay. Makabandog ti umuli iti bayabas. Saan ba't asikat umuuli iti bayabas? Siya kung ti umulay. Tapno saan kan amabandag. Iso sumurutan kanyak usang. Makaamu ka gabay. Itay kapaya pumanag na diti paraangan, nitang ating kau. Kaslada sapsapulang. Sapsapulak ani nanang Manong Rodel, pimanaw asaan ang nagpakada. Anya lakit din ni nanang. Sa di naman nga rudan tinapanan na. Kanayon ngagpukaw ni nanang, imbag kumamot no agpakada. Wano, napanmanan na ngayo iji bakir. Imposible amanong, nagadupay lang ang dagiti kayo nga ibilbilag na ije paraangan, nabuntuon dan. Sa di nung arot tayo ni nanang itan. Hay, jak mo manong, sinapol ko amin nun aposible apapanan na. Agawid tulatan ano makalagip. Di naman siguro malipatan ti dalan na nga agawid ating kau. Si kamo ti masabat ko diti paraangan nitang. Kasla aburido ka mat. Sapsapuli nga rod ni nanang kumait. Itay pe agsapa ama pukpukaw. Anya? Nabanugak pa ikit din amang sapsapul kin ni nanang. Madanagan akon. Agpadat nga rod Agsapsapulak mo't laang iti mapukpukaw, nitang.
Anya ti kayat mo asawan, mait. Mapukpukaw mo't ni tatang ko. Nagsapa apim manaw ngam saan mo't anagaw awid. Anya? Ngam naku na itay agsapa. Amapan na kano sa Poland, jay kasilpo ti puso na. Ngam aging ga ita nga oras. Saan pa'y anagawid ni tatang ko? Nasaya at mata nasurutan pa'y tinagawid dito'y balay nanang. Malamon ang nagawid kayo. Napanan nyo aya. Kwa, napanak mo nagaliwak say anitang anak ko. Jak kaya ti Mike ikan dito'y balay. Ha? Apay di tapal dayo nanang. Kalumlumot. Ay kwa, awan day to'y anak ko. Apay akalumlumot day tapal dayo nanang. Nagtugaw kayo, iji kalumutan. Ay uuwain kasta agpaysaw. Naidalupi sa kak iti kalumutan. Isuan na lumutan ti paldak anagawid anak ko. Anya? Ay naggalis nga minjidalan ko. Isuan ay patugawak iti kalumutan. Saan la aday ta tinapasamak kanyak. Anya pa'y nanang. Naipaklebak. Naidatakan na ipasikigak pa ya. Imbaglaki da ita nakabango nakadagaw sa nakaw. Anya? Madanagan na kininanang Manong Rodel. Agkabawsan ni nanang. Agkakanatin dagiti bagbagana. Nadungdungrit pa'y anagawid. Atiw na pa hindi na panakisag ka. Dahita mo ti madmadlaw ko kaninanang. Nakaron ti kabaw na. Di na pa yan maornos ti bagbagi na. Manong, No, anya dyan nakita na nakawas na. Ison ti isuot na nga oray marut-rut-rutain. Nagadumot ti napipinta sa kawas na. Ngam kay-kayat na nga isuso. Dagiti kadaanan na bado na. uray no bagbaga ak ni nanang, saan adumdumngeg. Mabanugak laang amang bagbagakan kuan. Okay. Ayan nga ron ita ni nanang. Pinanawak ije balay ang manong. Binilin ko asaan arumrumwar. Pinaglabak tapno di na mapanunot ti rumwar. Nasayaan nga ron no kastading ko. Parikot ko ni nanang amarmara po ka, manong. Rumwar asaan nga agpakada. Nanang, gimatangak iti baro a kami setam, kan baro Abram. Isuot mo dagitoy, tapno saan kayo nga aglang lang nga alusyang. Nagpuskol na kita kamisita nitang. Nasa limuot no isuot. Anya? May mayat na giti na ingpis a kamisita, ta presko iti bagay. Saan ako na mapudpudutan. Anya lakit din ni nanang. Gimatangak nga rod iti usarin nyo, tapno saan unay amadlaw day ta ilimlimeng yung. Imbag kumano agbra kayo, kat saan mo? Anya kumangay anak ko. Bakbakit anak on. Awanan ti may limang ko. Jak makakute ana imbag no isuot ko day ta abra. Ayos laeng ano adda kayo dito'y unag ti balay nanang. Rumrumwar kayo mat nga rod, kat madmadlaw day ta. Adula aben. Anya nga adula amin nanang. Saan kumaanatang kanti ulo yo? Ala, isuot yo dagito'y, nurumwar kayo. Barbaro ti kawas ni nanang nga rimuaran din ko. Wen manong Rodel, ingatangak iti baro akawas ni nanang, tapno saan nga aglang lang nga alusyang. Nasayaat nga ron no kasta. Dandani nga ron jak na ilasin itay masabat ko iti dalan. Ta baro ti kawas na. Naurnos mo't basit ti langana. Ay namanong, nakakaasi ak anang alukoy kan kuana, nga isuot na dagiti ginatang ko. Nagadupay lat ibagbagana. Kasta kumakanayon ni nanang. Di na baybay antibagina. Nagpintas ni nanang na maurnos na tibagbagina. Talaga mat manong.
Manipod ngamin nabalo ni Nanang, napukawan ti interes na ngagpapintas. Binaybayan nan ti itsura na. Usang, Anya tararabidem dito'y paraangan gabi. wow! Kasla ka barbaro ti kawas mo Usang. Wen, ginatang ninitang nga anak ko. Pagbagay mauday tabaro kami si Usang. Agminar ti kinapintas mo. Umadayo ka man gabi. Ang mga numakita na kaninitang nga anak ko. Hindi ako bagay nung makita na taninitang. Agsarsarita tamot lang. Amangan nga ron numakadlaw. Diyak kaya't amaamuan da a boyfriend ka. Ha? Ala, pumanaw kan gabi. Saan adito'y ti pagsaritaan ta? Tadyak kaya't amaamuan ti anak ko ala birds ta. Sumurot ka nga ron kanyak Usang. Iti sa bali a lugar ti pagsaritaan ta. Sa dinaw a lugar. Mapantag bayabas. Anya, agbayabas manen ti kayat mo gabi. Ay, di ka lang maumamang mga di ti bayabas. Day tala ti ambaw nga ramidan. Nanang! Ayun nyo! Nanang! Awan mat dito'y balay ni Nanang. Pinanawak laang itay dito'y. Kaddabiit na pan ko ginatang ijay tersena. Ay, napnapanan nga tamanan na bakbaketan. Pimanaw manin asa na nagpakada. Ay na po, nagrigatan ayat agtarakan iti bakit. Sakit at talaga ti ulo ni Nanang. Nitang, siyempre kaklatan tanay. Nakalukat mo tirinaw ti balayaw. Ay, Oh, apay anak sanay kay tinaunag. Kasla da pagparparikutam. ni Nanang amanong. Apay ni Nanang. Pimanaw manin asaan ang nagpakada. Malumto manin no agawid. Anya lakit din ni Nanang. Pampanunutek lang amin ti kasasaad ni Nanang. Gapo ta bakit launa yun. Kasanon no maulaw. Wano dinan masurutan ti dalan na nga agawid. Nakaroon ti kabaw ni Nanang. Adun ti maliplipatan na. Oh, nene, alam pa na ito ipadigok asidaan nyo ka ni Nanang. Kalpasan na, tulungan ka amang sapol ka ni Nanang. Ayun man nga rod manong. Hanay ko. Nagado ako tong dito'y nagidaan tagabi. Aday, Jesus. Ay sus, nagadugag paisaw. Kinaganda kong lagiti ko taon. Ikatamdag ini nagado ako to ni tibagig gabi. Kumporme ti kag tagatanda. Nagsakit. Usang, ikadagdag iti nagado ako taon iti bagay. Itay pa'y asap sa pulak ni Nanang. Nabanugak pa yan apo managna. Di ta kakaykaywan ti paglintagak nga agawid. Agawid ak to hatan. Anay, nagsakit. Ti kagat nagiti ko taon. Nagsakit. Ikaw lang garaw. Ano ba ikat ko nagiti ko taon iti bagay ko Dananang kang tatagabi ti adda iti kasamakan. Ayun na hindi lang ada adwa. Pakawanin da kami, nitang balasan ko. Ayun, anak ko. Pakawanan na kami. Inlimod mi ti relasyon mi kanigabay. Kaputa, mabain kami. Ay nananang, awan mo't ti mangiparparit a makirelasyon kayo. Saan kami mo't alapod kini Manong Rodel? Nitang. Kitain nyo man tilang ayo itakin ni Tata Gabi. Nagbinatlag ti intero a bagiyo, agapuanan ti kagat dagiti kuton. No kasta, mayat kayo nga asawa anak ni Gabi anak ko. Ay katuan ananang,
Apay kumaalapdan kayo, no agin inayat kayo laki ni. Agyaman na, numaawatan na kami kiniusang nitang balasan ko. Nakasagana ka mga asawa king kwana. Lab na lab kaw ni nanang mo. Anya nga ro ti plano yu ita, tata, nanang. Agkasari kami, hindi kami ikan na panawan nitang. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin da iti akulasa kung dagiti line up na dito isang wanan ti tersena? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ura agipalkat day ti tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga rod agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kung dagiti kakadwana. Anya? Ay na, ingka-ikatan dagiti tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na dak a kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kayat dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantapnawan mo lang ati makunkunada kang ka. Ay na, basta, nuanya timbagak, iso ti masurot. Anya? Aywan, sis Laila. Mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kastaya. Wan, sister. Kat di na kami liplipatan inton umay nga eleksyon ha. Siyak number 5. Number 7 ni Edgar. Kan number 10 mat ni Shane. Ay na Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas eh. Nagturod ka mo anya. Ha? Sister Laila. Ay na, ibagbaga akon ken ka Marjay. Narigat ti mang namnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ika ki di i-withdraw ti kandidasem. Narigat ti mapaay, ibagbaga akon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali sister. Ibutos dagiti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, wamon Marjay. Nangatunay ti arapaap mo. Basta, di mo naman ang mga baka. Tama nga numaymay sa laeng ti mangibutos ken ka. Nay, nalabas mo dahil babae. Tila'y bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak da dya mismo. Talaga akas dya ti ugali na da dya. Kasta ka day. Aywan, iso ano arsagid ka. Ay awan talaga amasakitan ka. Kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na. Ay na, jakon ingkan ka no. Isumulaga man, nakarelax kayo day, sumanawa. Ay nawan, talaga akas dya na dayta. Iso nga rod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabay among. Sana balay, taamomon ti ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado kadagiting bagbaga na. Ni, adda tayo magaya man dito'y tersena. Mala, mangirwar ka kit di iti tarpulin tayo. Ta inayon ta kadagiti nakapalkat. Ang mga nuad adda karod na ka. Ay na, saan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na, di yu ibut-butos de dya Marjay
Ne, apayan maray. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat nga ron. Kan may isa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo dito dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kun mare. Sa una lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sa una. Ngam ti talaga a plano na mangibol sa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta mare. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak mare. Uray pupuutam. Agpapan mare, amangan numadaksan kay ti day tangar aramidam. Ay na, basta siya saan ko nga ibutos. Gaputa amok nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay mare. Ikaamulatan na itangiwat mo. Taamangan numadaksan ka kung naktumat. Ay, sana ka mabutang mare. Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno di da maawis kadagiti adu akarina. Nay, nagturag mo da dya ang marje. Ta nagipalkat da iti tarpulin da dito'y sangwanan ti tersenak. Kat, anya ko matidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak to pulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumala ang ti pundo, dagiti proyekto ang maigaman na. Ay, diya ka mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namot iti turad na, anang ipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na ditoy. Siyak, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo da dya babae. Aguray ka man? Shilton anak! Ing ka man baklasan di tarpulin da dya marjay? Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linulo ko. Ay di naklapdan, Henry. Shilton! Rumwar ka na! Anya pa ilang ti kukwam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. Ing kalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo jemuging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kasta unay. Ha! Shilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talagang awan tinasayat nga sursurum dita anak mo. Naimbaglaang tawan ni Shelton dito'y balay. Napani dya balay na apong na. Iso adi na mangang dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam da dya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibotos mo to Aha. Anyaga po nga ibutos ko da dya tao. Kat no kasla awan direksyon ti biyag na. What? Oh, pag kunaamat nga'y manang. Kano agkulkulas laang iti unag ti sapin na. Anya? Wen, Berto. Iso adi mo to ibutbutos da dya tao Agraman da dya amarje. Ha? Ay, kano kandidato kidadwa? Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ke mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray day jay amarje ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na. Ay na, manang. Di ka agsasaw iti pamatakis kadagiti kandidato. Apay, napanagnagam aya? Ay na, wang Berto. Dakla pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo't iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong tibiyagda. Ha? Ni ka di marji kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo day ta igamam? Aywan, mapan mi man ipalkat inton madamdama.
Ay na, ibagbagakon kada kayo. Deyo ibut-butos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan a Nicolas. Anya? Wen, gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen kunam! Mala, iyag mo kinin dagi tatarpulin tapagbalinak nga ap-ap ti lamisaan ko. Anya? Saan kumamat akasta, Layla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akasta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan, Mike. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo ken ni Berto. Day tala agbirbirto lang ti aramidan na. Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanuno. What? Ay na, ni Sir Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro Apay asak ti damagam nga. Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Nainleta pa ng payapay mo, bakit? Kas kala di ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan lati ammo mga aramidan mo, no di ti mang kontra kanya. Ay, Nagkatawa pa ilang. Ala, mangantaman kit de. Tainton malpas ta amangan, baklasag amin atarpulen dagiti jak kayat a kandidato di tasango ti tersena. anya laki dinayalayla. Bayampay tanaylawan ket ngarud nga impalkat dan. Jak ngarud ida kayat abutusan. Ay uray Di namot kahit asawan, agaputa na ipalkat ti tarpulinda dito'y tersina ta, ket kapilitan abutusam ida. Ay na, basta lakay. Jak kayat a makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay nga, mapumpunuan ako ni Tidaya Alayla. Ape ka, Tiberto? Binaklas na din amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersen, na? Ha? Napaidam launay. Kasla ka numad isulan ti Jetersen, na? Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na Noawan lang di panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Gaputa saan kayo agpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay matkadi, Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuwana, ti milyon nga stars. What? Ay talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Masyudo tak ngarud amakang kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense maamin na platapormada kuno. Ay nakarkaro aran sense dagiti bagbagam. Anya? Kati sumay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro da dya amarjay. Wapay mat ngamin pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang ti kontraam keng kuana ngay. Anya? Apay nga isakit mo da dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay kat no mabalin ko mga isukat ka ken kuana kay narabid kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasing pa. Saan ama nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na. Saan ka pa? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy Henry di ka gar-arami di tijak magustuhan. Uray si kamot Di ka aramid iti jak magustuhan. No di mo kayat kay sukat kay ti sa balay. Anya? Nasayaat mo, tanaranaan kasi kaababae anang nga tuunay ti purwana. Ha? Apay ka di akas tamot ti bagbagam layla. At da relasyon nyo iti asawa kanya, iso akas taunay ti panangisakit na ken ka. Anya? Kini sumat! Ay napang asim mo't alayla.
Di na kami pagbalinan adakas. Nasingpot ni asawam. Kat di na maarami dayta. Kat no siyang mat. Ay na, adamot ati prinsipyo. Apay kumaatutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatal ti may sa babae. Anya? Kati sumat! Isu nga adaywam ti asawa ka, Marje. Lagi pa, nga ngay kaita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaan ti butos mo, ah? Ay napang-asim ka di Layla. No di na kayat nga ibuto saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka agar aramid iti istorya ah. Aha! No kayat mo ti makiasawa, saan at ti asawak ti gargaryam? Adama dita ni Berto. Iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsen unay tirik na ni Layla kanya. Ha? Taabay ka no? Kat no pinagsasawan na, ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos saan ko maatilay bagbagan na. Ay, wen nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Taapay, anya ka ditimbagan na. Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, barang saan kanton nga agbakla-bakla. Ay no! Talagang agburburak ti darak iti dadya alayla. Ay, di ka unay Berto. Di mo tutupan. Oh, naungputa ti pasensya kiti dadya babae. Iso nga agsagana inton masabat ko. Apel di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok a makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiag dalakay. Anya? Ket isumat, apay kuma a makidupong nga kadakwada, ket kagurak idan, lilipat ko idan ng aruma. Kaputa di na kahit nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, uray mapukaw ko ida amin agagayem ko, basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa kagapo iti politika. Apay, enton malpas ti botos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusam. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Ah, Kati somay. Oray po utam, Layla. Kaapam amin na nakarumam. Ngam enton malpas ti panagbubutos, nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarumam. Ngam dida kantom ammon, dagiti binutusam. Malaksit na, no sagay saam nga ipaam mo dahi tabagim. Siyak ni Layla, kat imbutos ka iti pa nagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon ko nga daw dawat. Nga granata kuma, Layla. apay ka day, si kabakla. Bakla gayam, ha? Mato di baragan ka. Anay ko, Berto. Apay ka diya, sinipat na. Bakla kunam kanya, ka? Oh, anya ko matinibiyang mo, ha? Anay ko, Berto. Di na ipungot. Napay nga imbagam nga agbagay kami kini Margie. Hoy! Tapno amom, babae diriknak. Sa balila ang amin tinaikapat kanya. Pasensya kan, Berto. Bata mo tibok ko. Naong po ti pasensya ken Grayla. Gapo dati lang aramidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanyak. Gapo ta sa bali ti kayat ko nga ibutos. Ngam itan ta naglablabas ka, ha? Ikan ka iti pagnagmam. Anay ko. Nagsakit pa iti kong tarmo. Gusto na. Gusto na ita, hindi mo nang ka ni Mari Layla. Tulungan na, Edna. Ay di kagpatangad na. Ang mga numairaman kay tinangato akong tarko. Anya? Ay na, di na kiraman ah. Ay, di na kayo arutan.
Anya? Wan para kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman. Isopin manawa ko na. Ay na, bayamon mare. Tapno agnakem ti asawa. Nakaungat nga tan, adya bakla kang kuha na. Anya? Ayos laang kan ka nga oray dangran ni Berto? Bayam mare, bareng agnakem ti Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yan ang may drawing? Anya? Paano nga aldawan analpas ti eleksyon? Hanggang apay ngay. Didak matan pagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Didak pa yan talyawan dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada na sabat ko ija palengke. Gam saan matan na pumampansin? Gapo nga tatanaaba. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida amin yan. Anya? Kati sumat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ka ni Berto bakla. Ay na, di mon ipalagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasano ti panang payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas taunay di panang payapay mo kadakwada. Amangan kit di no, hello kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman laki apa, bakit? Kaputa sigan dumot lang ti kaka sa inton udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadagiti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akaarubam nang dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagam mo't lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabait lang arod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailangan nga nakasursuro? Saan mo pailangan nga mo dagiter aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisurukan ka, denggam ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbagat ti asawak kan ka. No adda nga min may surukan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidem. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo magtanda gijay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da, naglaing da nga agdilaw, kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yan. Amin mat apagtrabahuan, no agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrok iti kasta a trabaho, kat nalaing dan adagos. Day nga rod, saan da panunutan a nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam, kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kano ang makasursuro. Ay, una yan.
Nalabos at talaga ti ugali da. Isu nga ado ti maas asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo. Uray ijay management. Kasta ka di? Wen lani, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Ngambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagiti nga agasawa. Wen nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila nay. San mo, tay babayin da pa iti Facebook Live. Anya nga iti kaya dasawan. Ag-live da iti Facebook, sada ibabayin di tao, tapno la ipakaammo da iti viewers ken followers da, nga isuda tinalaing, kasta kaday. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Isu nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isudan ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook Live. Isu ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akas no jaramidam, ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit taklaangan. Unay kan, talaga saan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka, ngam aging ga ita, awan latta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Wan ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon, di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagipem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo, no apay ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy ti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namat nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapnula ang mangagda nga ta, iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laang amay may sa ti aldaw, lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano lumaban ka manan, kat naabak kamat idin lakay. Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakan ka ah. Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga bak. Ket numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaang, inak ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam. Sino nga ta tinamnaman na magibutos kin kwa na bilang laang. Day tangarod angkal.
Kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw iti kalman ni Jetersina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa iti baro arugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggal. Dakas at talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay, angkal. Ay wan, husto kay ti dayta nga imbagambal. Amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Guwada nga agasawa. Nagturod nga rin ang kalalumaban. Ngumala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat amo na itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, kan adon tinagar-aramidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnamnama dalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga bakday jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day itanto pay laang asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Tama ka pa danagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa ti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kaiko. Kasta ka di. Ay kat talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan ti napaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan. No amuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo anasayaat. Kan, no amu ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak ka. Panaw! Nagturod ka matin anang ibagay ti daytakan ko na. Naturadak tay sumatipod no. Ay, sapay la ko mata maabak. Sapay la ko ma. Maabak at talaga dayjay. Danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la ko mata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibadek da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abakda ka no. Iso ka no mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kwa na. Anya? Oho, jak lapat yan data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutak. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi.
Kasano da ito yan lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Sinigurado ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Nyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mo't adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, huston lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Aywan manang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita. Taado tinagpapangas naabak iti politika. Aywan, nang runa jay am-ammo tayo anaglastog, anagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Nayunak man na ito iti music nga agkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dapat gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amangirnad da. Sige, ipus mo, tamagasangan tagsili, salbag kitde. Nay, ruot mo day tangkal, napay datang. Uray lumakaya kon. Agpapansina mama iti Facebook. Ha? Agpapansay. Anya tigad mo sa unanggal. Agaramid akman iti reels ko. Ta-i-plaster ko man dahil cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alang arot angkal. 1, 2, 3, go! Daytoy, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan anapagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw idi madamati kampanya. Kan nagkarkari abaro-aro pa. Baro anamdama. Daytoy ti para ka na kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Andat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tangkal. Ala, miksa mo. Tay post mo. I-reels mo nangkal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Tiyawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga agpupos iti kakastoy. Ha? Sino day ta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man, magdangla ka na, natalo ka na, kun-kuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patpatamaan na ti awanan bay na babae. Una yun day alani. Tila ipupos na met. Nagpada da iti day alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam met. Kat kuna na met iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamot ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw da kita. Intun bigat mo't laang. Mapanak ije balay na. Ay sus. Saan anasayat na jengar aramid na. Nay, apay ang kastauna iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. Oo na yan. Oray na abak ka.
No ammom iti bagem a nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka kumaabasta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya luunay dagitiin ka impupo si ti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amoyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao, kasta ka de. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man aging diding, awan amoyo. Isukit di naabak kayo at tipanggap yung amin, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka iti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuyboy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taammuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.